line no etimi atia kosa no me no be chance biem o se na Farisifo no ba ne nchen be so ne hwe Farisifo ba Yesu Kristo nchen e be so ne hwe se o be so ne hwe se obi wo ho kwan se asem bia nti ojai ne yere ana na obuase won se mumkinkan se emfiri emfitiase no de obo onipa no efiri mfitiase de obo onipa no oberima ne oba na oyo won okay efiri mfitiase de obo onipa no eyo oberima ne oba na oyo won, which is true because nipa mi na ewo wiase eyo oba ene bema ena oka se ye nti na onipa beja neja ne na ode ne ho akofem ne yere ho na won banu beye honam kro enti na wona sonye banu ona sonye banu biom meba won banu beye honam kro enti na wona sonye banu biom na emom woye honam kro ona sonye banu biom na emom woye honam kro me kan twi no enti de onyankopon de abomu no emma onipa biara entitim enti de onyankopon de abomu no emma onipa biara entitim eno ho na me ne wo ka ho asema line ateko na yasan aba no osidi onyankopon aka abomu no onipa ni hu kwan se otitim so what ya say wo sifiri mfitiase no onyankopon de obo onipa no obo oba ene bema so what ya say no maka abomu o se de onyankopon aka abomu no mo obi ni hu kwan se otitim nti se ye ka aware problems a nesa Farisifo tumi ko Yesu Kristo nchen ekobusa ne se asem bia nti obi tumi gya ne yira ne chese aware problems sha sie frititititi e sha sie frititititi Yesu Kristo penso abra obaye sa tam no sa de ne sha sie because se ka ne niwa na problems ni aware mu a nka Farisifo na amabusa sa question we so what you say utumu se na enema nkoyie nti no mu pekwan bi afa so omu pe ba bi afa se de be ya ekwan bi beba beda honum se de be ya omu so bitumi nya tumi egya ya ware no se Mose edi kan troy se e de say mu akoma edinti obi bitumi amma awaregya ye nwoma so what you say but onu Jesus ne de won supporto awaregya ye so me kan twi no kwa kire a wo se adwaman kuto ene timititi aware ntem the apart from adwamammo no bibibie ni honoma etimi etiti aware ntem so what you say nye adwaman ti no obi gya ne yere a de obaware oba no wasai aware some way and some very difficult to for some of Christians especially yemu bebre akoto munti no sa wo ka sa some way akwaya sebese panic na haban etase ne benyansafo because senye obi anani abre na opem no kure na ope osoro himani mu bi akwa eya na asem we edin pa ena obi ho a na onim ena okoto mu nti na de bia ye ba na ye ka se ya sofofo ni bebre omodi hwemo omo suru ye nim omo anka no kura nkyere dodo na de ye ho suru sese samu behwa sa wo yo sofo na oka no kura unya tanfo bebre sa wo ya wadwen sa wo ka no kura nipa bebre no ntembe sei because nima na omo ye no o ka ho asem o yi ho aten o kire mu se di sitie because wo ma so we no ye nka ma wo nte ye srasra wo mo but say ye srawo na de wo be kugemu a e wo se timi be pam ka na wo te se de be ya sa fe na wo bo wadwen po se wo be gya ware a wo be to ho afiri ho anye sa unya dankwa so what you say by nam say you mu bebre akotom including asofobi akoto sansama me boso yimu eninti amane kana ye den ama omo sa omo beka why because obi bu befu omo so what you say obi bu befu sa ade
enti na sofoko resist topic we but our Bible no ose me ni bi mfrim e ma yemfa bi nso enka ho nti asem bi wo honum na sabre obi ebi asabre ameka sei obi abonadwen poso kogya na yere wote asem we na opedan kwa ebebo ni hu ama na hu se no onyankopon so ukira warijaye eni nti wo se me stay away from all these things so what you say awarijaye ba ete se die atwem ye no nya ntokwa wo kwayase enwura na wo kwayase no wo so mo bre pa especially se mawa wadiem ne sa awarijaye ba emofra no bre pa emofra no bibo asesa so what you say ebi ko adopti suban bi a eni kon so mo adopti which is mofra no so ye da chempenimfo a say yanhwe ya ye ya warijaye betumi akoso nkola na mo mabrabo aye basa so what you say onyankopon ye nyansafo eni nti na oka ena ka hu se awarijaye nya basa ewo mu a obi bie ni wono mu a afanu no mienu nyina no obi apene yonko damfo eka ba kunku na ba ko asai eka we nku na we kura da ye wansori ekobasa obi bie ni adwen papa ma ema ni other half no so what you say because we say si eka yeboma ye na nye ba mienu biem but ya be ye ba ko nti ka hu se sa awari no mutia na se wo ye full a wa be ye kuntunsini o unye complete so what you say anything can happen so and na ye mani bebre e bo asesa ye hwe niam a ekoso ye mani bi abraboma ya na buradwe ne ntiase so obi tumi ka kire se ne maame ne papa awari jaye ne kofa sa niam a we nyina bae so what you say etumi duru ye mana ware so na aye chema menche because maame ne papa ne jaye aware na ye asem kese enya agro enti I'm here to advise you sa afi na wo bo wadwe poso kuja aware a ne misraw say don't do it because onyankopon so uchira ware jaye so what you say o se senye dwaman kuto ne ma obi ja ne yire a de obeware no kra wasai aware so what you say enti misraw sa oba ne ye kasa asam na ebia wakotom tena se ne dwene ho ebi kwa na wonnim so what you say ebi kwa asasem we yanka bia nkyere woda na wonnim ena wokokotom nti oba na ye ka bia na watie because sansem bi say na yira free puppet because asore man so fu ne tine eto nani a asore ma eja ware no doso enti e ba na odisuro ontumi nka sabri so ewiye brem ne wei ade bia wo say no kra ye be kan ama nipa ade ne ho no we have to say it anye sa e be ba be ya sundie so what you say e be ba be ya sundie aba onyankopon emaso so what you say nti se me dowa e wo se me ba ha no ma ade bia e do be ko ojama ne hunu mu no e wo se me ka kire wo na watuma twe ho afiri ho na wo so wanya da nkwa so what you say eni nti mesre ene ye nuanu mema ne bibre epe our 1 2 one ne yire kra kun kakra bia wo so wo ya megao me kam kire se katrama we ye da ye numu no tumi wo katrama no mu a katrama we timi kum esatimi mankwa so what you say eni nti se wanye careful wo katrama ho a ahunhum bebre na etwa ye ho ahia ade bia nipa uka ene de utaye no wan hwe ya obeba beboa ama waye na be du nya dache so what you say aware na utim no bonefo no ompe nti se bubufu na wo ye mejai na wo bie kwan ato bonefo se onfa so na omra mesai aware no ene nti mesre se awarefo se problem ba aware no mu a sa word mejao no skip it, stop saying it. Anya sa obeka sansam na obedi na basoso so what you say hu mane mobo ne hu kra mobo na wanya bone entia wo kra na dache onyankopon amfa saye so amfo wankoto gem ye wasofofo bebra awarija yenti dodo na omunyankwa ewiye bre omunyankwa meka me kire wo yes ye wasofofo bebra ewiye bre mu omagya aware a enya di umbenyankwa so what you say but they will cover it and come out and pretend like everything is fine nkofo bebrete wo na se a because of some masofo gya aware no they also think it's right for them to do it and intimi sraw so wo penko pa awiye bre mu dia don't entertain our jai okay
wo a ye jawo ne de wo ni problem wo de so wo to wo ne ye jawo nipa ne so wo jawo onu onware biem o jai o ko ne baby so what you say your case is different wo a wo jawo are no be careful sa aware jaye emfiri da don't do it ya ma usika kra menye obi bebege o si jawo are a menye da e ma aware jaye emfiri da don't do it my fanya you don't do it and ma wari jaye mfiri da and the secret na make a trouble no matter what is going on she no ma wari jaye mfiri one way membie enkasa mejaye wari don't do it anye sa ebe ye nsunsanso e de about life so na uyi hu baby a enyi enti me sraw and I don't know why me sa be kan wari se I don't know. Me machi no so me sha se me kan no pay afi na ba se boom 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 boom. Na me si wo. Me she da e mi dware nyina na e kasa wo madwin. Eni ti se ne wa ya wadwin se. Wo yiri ana wo kuna yo boni ukugya ya ware a. Ene me sraw se jai. Don't do it. Don't do it. Wo se di sintibia nam ne so beba no onwie. Sa uma warija yefiri wo so ba due emfa ho ne de nipa ne de ayo se wo hwan hweye na warija yefiri wo so ba ti no mkubu sa se asembia anti ono de ne na da asembia anti o ya no kurokuro asembia anti o ye konkonsani asembia anti wo pentokwa asembia anti woni maduane no asembia anti wo nware twice a day asembia anti woni se di si dress asembia anti sanema we njaya wade sanema we njaya wade nso bema tumisha ne yire nim se ne ho afro nti ukugya no bema tumisha se ne yire kra wo wododo nti ubekwa kugya no bema tumisha ne yire hu se ne hu nya febiem nti ukugya no so what you say we don't have to do that as Christians. Our idea ni ho ma Christopher. And into me sro me paucho. Se afi no wabo wadwen poso ukujaya waria. Me sro kwani unyankopon kasa. Whatever the situation, ko nkutu dwanim ni unyame kasa. Anye sa na ukujaya waria unyankwa. Enkwa unye bi, dankwa enya dia ubenye bi. And into me sro. Sa wo so wo de asembia nti na nya adwamamo no wagya wo yira kan ho so nware ya akofa wade yes se enya adwamamo nti na wapam wo yire se wonko unini nware bi mu a kan ho ko hwehwe no so nware ya ukọ no ware so dia fansa guti nesu so what you say because nya dia obi nyankwa enye easy me no kra na me ka kiro. So what you say? Me a messenger. Don't shoot the sheriff, please. Ye di asem na shamano na me be kachiro. No kurenti sansem bi say me chance se me preach no man learning niam bi afri nipa ho. Se nipa ne we close. No nyame di asem ma. Na bi fa ne ho pe. O se wo de na be preach. Enti me ye careful nti na me mpa damfo no. Because ebi a wo case bi minim ho asem because of who case in intino ebema mesuro se me ba be preach so what you say and as a man preach so when me dia asem ne mame na me hwe wonim no man preach so me wo case and until we asem so pesa wo kan kra e wo so we careful na wo twu ho free nipa ho agesa de ote asem na se onim adwuma no principles anya sa ono so be bo kwadu I quite remember every na me wo radio so satam kra na me yekosia mankwa Kristo so me ko kan waresem lady bi ni me di nkomo na madwene kra ni ho ba wo bebo me kwa du se na sem wo be ka chem na me de akokasa nso ne ntisa enam so ma che se wan fi me kra woni man kasa biem up to now but ne ntisa nti ha me pa and nti am this time madwuma na me very careful. Me careful because me nima sama de baba be catch me ebia no nya me pese me ko teach asem no me be ka pe be kasa me no enya me no me ntena se nwene obi hu mfa me preach I don't have time
So what you say? Nti asam ne ba odi ewum no na wayi. Eno na yasofofo bebre ahwe ho a enne wo ntumi nka ne kora nipa bebre ewu ko se yemu no. Sa niema we ntia. So what you say? Wasi tufo kanimu. Asem bi wo no wo se de ba abontene e beka. E wo se be chirim se de sitie bia. Sa wo ma me kora ne timu a you have to say it. Se de be ya wo be hwim ne kra free gem. So wadamfo bi timu a nti wo ye careful. You have to be careful. I was so much one 2 years. Be people are on mingle. So she said you sit here on the level when I'm soon. I was so careful. With Sandy Pan until Miss Slow. Don't shoot the sheriff. I'm a messenger. Don't shoot me. Yamia Samna can you mean I'm a troy? You can't suddenly be found one. Take it and do your homework. Never boil a power chow. Your money be brave a bus like it. And then some ya by wedding be brave neck or swap papa phobing to me show up because of our giant. Mammy phobing to me show up because of our giant. Ubia when the young woman as a pop. A cow being kunanka or no giant no coin. None the life in your say. So what you say? A cow in so kono, no assist a nippano was say. A cobanesa, or being near a jim papa ma the other half no. A cobanesa saw who your bonnet tear ready, and yet. So what you say? Was seeing any penny and transum Jim. Ntis a bear no coin or do a fason. Wouldn't a jaisi woman. Only the papa money beam. A free one, a cow uncle the life I say. Cow uncle the Juma say. A cow uncle be beatono. A cow uncle was so panoa basabasa. The same as Bearman so, or also Jenny bad to Obacro. A cow no so nunca Obanos going near Kunubium. A cow no kuno banon and none and Sano was say. A cow no kuno be crabby sissi our bano. A cow no kuno be cranning and dano HIV. Any hepatitis B. Sana ya net ye. So what you say? A bassa a Jim Papa ni. What Jim fat the other party no. And yet. You will come sooner Nippon on an hour ma. So what you say? And then your money be a quawari in more ding because of our jayaba. Mamma and Peso Beco Papa and Nakokasa. Papa no so Peso Beba Mamma and Nakasa. Nti I am you and will be adding it into Beman no crona or Bewarano. A cobasema or crank crowd or bread. Because I was said, oh, find way, Nakosha Papano. Now then the Cocasa. So Betty, Ubo called the Mamma no was a mimpenny. Ubo the Papa no was a mimpenny. A boy of free papa inside the neighbor was a mimpenny, papa no guinea. O boy was a free mamma inside the neighbor was a mimpenny a yenny. So what you say? And it is animal winning a finna at the frustration. I bet 2 year money so or Kodano su and they never pass it on show up. I want a wedding. I say, Papa so never. I was a papa to me a Juma. I want a banu our you. I was a papa di mutinti my pa kese. I was a papa free na kuma mude ne ba Emma. So what you say? And unti me ma example. Ye nya man kremofu bebre apa Kristo ma. O ma wari mu aye den pa because of Christianity. Na me catch us nipa no. Oh, you don't have case. Jani nyina mu ma erade. Jani nyina mu pray hard. No onyame kum sa nipa na kuma. Me se wo den se de ya obeji na wo sere. Obeji na was twitwitwitwi. Obeji wa bra wonim ho hwe. So what you say? All these things is going on. Ya nye careful. Ebe koso ye mu bebre. So we kremoni na oba na ye Kristoni. Ah. Osum edie enyimunim. Wo so penkremo na wo som. Bi kra wo na to nkremo. E no wo hu se no. E wo se me ko Kristo. So what the bema ba se bema me pese me wa nia. Na bema ne die ni die eba ofie na wanje a eno die waye ni nyame sudwuma. Okay, se bema na ma ofie dia ene na wanya de e wo se bema ne tu anamon na oba ofie ho ebe ka tro so person se oba na ware because already no oba ne di kan ye Kristo ni dada edru sa alaji, please let them go. Ma omu kwen no mu ko ware ne bia na ye ne mfem pade no no wo se dio enam ne so sinti dio beba be careful se ne be ya nipa kro no en ye fed up because of you. Let her go en fie dodo a wadi no because me nim kremo amamre pa akola ne firi ne fie ne nkola se no
You have to force akola cross on free nyame. But akola ne hit it from 18 years going now. Why you want from the area? Or kofa bibi a wunni for. And it is a drew one let them go. Now soon dream refie. Obi also a nyenkle mo side. Ebi okwa wo join the Buddhists. Bahai, Enkanka, ebi ko osum bosom. Na Christo ni aba ne fie se. Wone ne ba no pese omoware. Once a oye Christo ni o against Christianity no. Ubo se ne nia soja. Wo seme mpene. Na nia bredendende. Se wodi agora na onyame pese o kasa ankofo ni boma wa hwe ya bibi besi o. One share bibi besi. For you to be away. No more to me the also moye. And need to be careful. And a sekobasa. Why ya osano be patient. Memma wumfu. Who say Christo ne da osono. And no na baba ye problem. No one what awo. First place Christo sumna odu ho akodum no oja. So what you say? And nothing no yesa. Nanka hwan na mpese. Obi bebe fie na wankonyem wo ba wa bonten. Na wo ba be ware no. Fe hwan na mpesa. Say ko ba no wo prim na kuma. That means Christo na wo de ne be fie ho no. Wo dwa ompe. So what you say? Ompe kura. Enti na oyesa. Ekoba ne sa anyo no na nya. Oni Jesus na nya. Nti ekoba ne sa yiro hu ko nku to dwanim. E wo se munyina mo kam tambo ano. Na mo make sure so se mo nkoye bone. Nya fe na ne ko dansa. Nse na hode na ko ukoye sa papa na di bia papa na beto tia obi e be ya adwuma. So what you say? So wonim na wo hia oba no. Na wonim se o papa ana wo maame ne nya Kristofo. Na wo hia oba no pesa one ne ware. Na wo mo ye twema menche. Wonim ba bia wo fire se wonim na wo bu Nyankopon mra so. Na wo di kan ne oba ne kokoda ansa. Na wo de ba obe prim papa na ko mama ba ye mo bose. Oti o de ho be ye punishment abro. En intimi sro. Menku a enkukum aboa. Entutu ne hu twitwa ne timfa mekere wo hene se de aboa ni. Don't do it. Youth ni bebre sa na moye. So what you say? Eni ekobasa de mu be yire pa. Ba se kobase mu gina kronkron yem. Na mo de mpaibo ne akonchina. Me say, ono se wakom make 100 times. Wo beji kura no wosre. So what you say? Won ne se wo kom ema nsu mu na ema ne to. Wo beji kura no wosre. But some anye faithful e wo awrade ni mu a me ka me tro say you will bust. Hey, wo beto form. E be wonwa. Wo mo be ye obibi kura so ama na sa tia wo. So what you say? Wo mo de niam be gu wan hwe ya me so papa be twa nantwi. Just to stop you to not get married to a Christian. So what you say? One she ya papa akom no wo beto akokọ akosoro ye nyankoma de. E betia wo so because we di kan ko boy gaman. So what you say? And nti yenye careful. Let's be careful. So what you say? Ni en support to your mama ne your papa. What adi we bi wo wafo no. Be vigilant. Unu obi anyepe. Tutu anamo ye. Don't lie to yourself. Like I said, men kumurem kukuma bon tutu no. Emfa ne mekere wo hene se dia boani. Omo so omo ye mpanimfo. Omo ni da fom pa. Obu okra wo wani. So what you say? Obo so ye tia wo. Eni nti yenye careful. Nti mesre awarija ye de. Good benefit bi anim. Emwa nipa wo kwan bi aso. Esei nipa, enye nipa ye. Eni nti ye stay away from that. Said ye be ya ye mano. Omo soso dachi omo betumi enya ba bi agina. Anya sa ebe ha adwene bebre. Mesre mo a especially a Christopher. Who ye Christonia, be true to yourself. Men koye kosia men ko dada Jesus. Na wote won ne nim ma nyina. De wo ye wo secret place bia wonim. Okay? Men ko tra ba bi no oba ne ko buru nwaman. Emma metna won mmeye se ne wo so wo mpene. Ene wo so wo mpene. Wo ye sa bi bi mmeye bi wo tutia we be wake. So what you say? Ena mami me sraw. E bia wo na papa na ye bibi etia na bi kura wasesa ne mane nyina. Ena ware eta maso na ne ba ne kwakọ ware. Ena se mada ye de ni die ma o se mame. Oba no na ware eta maso.
eni ti de asibia ma ne ntwam na bra betena ase misro mema warija ye no stop going there. Don't do that for the sake of your daughter and for the sake of Christianity. Or see nya bone man yenya manenka, let it go. Nenya botre senye Kristo mu me kasa fa Kristo mu senye Kristo mu dia no obeware ne de na kwa bosomsomfo fie ana bodisifo bahai nkremu mu a eno de please omo so sa no mutichi omo self enam say ye de ne ye nokure nti no onyame begina ye chi eno nso nti ne ni kwase ye koye bone no so what you say so obeware no watete oba wo Kristo mu no be ware no de na konkremu mu a please men entertain this ade no obi be kese na na ene Christopher mo ye starfish papa I don't know obi de won kremu yes say na wo say Jesus ne papa wo mo na soro ene asase to me wo mo na nipa nyina hye wo mo na ase apart from Christianity nothing exists bibia nkoye Kristo mu nko a ene stop se menye bibia eye den esom na aka ni nyina wo mo nka ho wo from mu ewiase nyame eye wiase nyame wo mo nka ho so what you say nti ase Kristo ni amemete ya no mentwe da sekremoni mefa me banware mentwe da sebosomsomfo emefa me banware the same as mentwe da emma Buddhist bahai enkanka emefa me basa okoware enwoke menti ase menkotenem okay but ye Christopher na ye see ye Christopher no si ye de no kuro begina onyame begina ye chi because wo so hena koma eda nensam okay nti na me tufu se bibi wo wadwim na wo pese wo jaya ware don't do it for the sake of your children o man dachi ena nya ware enko a enkola ne bitumi sei nkola ne bi sei because ni fia be ye mienu echena wo ha ade echena wo ha echena wo ha ti se nyame anya wadoma wo ye oba obunso wa ye dwamamofo no nam because ni fie doso echena me kome ma me ho ade chie me kome papa ho woni nam bachire saa nti se wanyi nitifo anchena ntena se a ubunsa oba no wasai eni nti mi sra me pa ocho no kura we unya oba bia ntie ahaya na obeti no ewie yebrimu ni we nti ni kwase ye de no kurisi o e wo se de ti bia ye kan no kure na yetumi nya hoto papa bi esi ne bo se de akuya wo ma me de aye no no wa ware ye wonsi ho papa mesra wo yesa wo ha oba no se obi ko fa oba no no wanyem no sa akwa no de ne ba fia eno na wo pa na ade na wo makwan na akola na nkwa ware maame no ho bufuo nti ade na wo pesa wo punish wo ba no mesra me pa cho se sa wo must stop it a Christopher nyesa ebi kura wo papa wo nye Kristo ni maame se basa ye na wo se nya wotre pa we don't have to push and do harsh things to them. We don't have to curse them. We don't have to say bad things to them. Don't do it. Do say I was say yes so a Christopher no inya aboaseto na ye dem paibo ani akonchene kwa awade anim no nyame hu ye mobo na etimi gina because by all miss I was papa ne bam wakoye kukrumuti yentimi nsan ne ho mopo da by all miss I was papa ne bam enti se de ti bia papa na wo se hwehwe no no matter what I was see hwehwe papa no men fan so what bosom so I was see di ma no so what you say I was see hwehwe no but yem bow down etu na bosom eno de we won't do it yem bow down to ninkramu no we won't do it we will still hold on to Christianity obi rekasa mama no to asema wo kan dia no odi o how can we see ye gina no kuremu a we can do this see yankobo adwaman ni ye gina no kuremu a we can do it omo baji kura no omo sere so what you say enunti me sro me paucho mini mami fo bi omo ye nkramofo omo ma ware ye so ye de mpan bogu fom omo betenem so what you say ye de mpan gina mu omo betenem ba sa wukọ na oni nipa ne kokode da ko bru nyaman na wi na oba na mu ye tawede a ene nye obi ne kuma ntwi
boss ya ko na de neti akwaje akyerema nti if you want to do it clean e wa awurade anim na onyame gina wachi dia then you have to be clear. Don't lie to yourself. Men kututu abo ho mfa mekere Jesus ena mesro senya dwaman sunti ena wagya wo yira mesro so wonware ya tumirika ka ho kofa wo yire kokofa no ukoso no aware de anye fansa guti because wonni nkwa. So what you say, we have to be careful na yenye yiwo mu no so yenye careful. Unyamia samse uchira wali jaye osi uchira wali jaye osi michiri awali jaye nsunso e de bentia ekobasa obi eni no yonko ho adwem papa obi utumi kura dam yare paso osi nyame na twia neka so wajame nyame na twia neka ade a wo papa ode ye me nyame na twia neka wo ma me ene oda yare paso wo muntem ade ode ye me nyame na twia neka afi na ye keka bi kire ye ho ekoba ne san koyi asma mekan ububefu me ba ubufu me kwa wo ubufu me kwa etwase me kan kora kire me fa bibia nsio me de bibi sio na magede enche na Yesu Kristo aba sana wonnim ena bia wo wiase na afi na obabaji Yesu Kristo adia then you can go and pray about this. Erade na minim na meti wiase ebi kwa moya mo bia kokko ware eno de na wo ti wiase na wonim unye Kristo ni eno de ohun so nsa abrobe pasa wuti Kristo mu na wo so ye Kristo ni na wutra Kristo en papa ne bone ye ready sansem we nyina kyerɛw akogina pulpit so akoye for better for worse we asimi jaya ware awari jaya ni wo ma Kristo ni unye Kristo ni dia you don't have a problem. Ebi esi tama na unim Christ na unim asema meka na anim ene de ohun so nsa abrobe by na unim Kristo ene mako gina ho for better for worse ya be gina ho no mabo mpaye aye bibia egu so awie a unim ne kure no osese munyanya no kure no unim de na musa gya kokoye bone a bono ho anu ye bi eni ho mamu biem. So what you say ene ntisa fe no wabo wadwempo se wukogya wo yire ana wukuna ene o kachira so wose asembie nti obitumi gya na yire wose de waka bomu no mfitias man kenkan free mfitias ye ne se onyankopon oba ne bema na obo oba beja ne gya ne na ho no ne kunu akokan bomu aye ho number ko. So what you say na de waka bomu no obi ne hu kwan se wotitim nti so oba wugyeja wo ho na aware gya ye free wa wo no watitimo. So what you say wo no watitim tu wo no onyame no wo bi ka se bema wugyeja wo ho aso Kristo ni na ma wari da yefri udi a e wo no watetim so obi bia nso tumi fira bonten e ba beginem wo enam osoma wari da ye ne ba ye no so due meka se obi ne yire nete wo na oba bi udi mika wa ba be hyentem wo ya wari seyefo wo be sey awari. So what you say se na mo so na brother no kukuja na yire wo so due wo ni brother ni nyina mu gina the same scale because wo se de nam ne so sinti dua ebeba no onue. So what you say eniti mesre yebeye Kristofo awarija ye ni wo ma Kristofo ye ni sade no we don't nti sa wo Kristom no wo ware wo Kristom na enye adwama monti no gya wo yira kan to brika John intentem go find your wife or your husband back sa wo koso no ware de enye fansa guti ni so uni nkwa no kura na meka kyerɛ nti sa wo ba Kristom na bia wo kunu obobo wasoma wa na akofae ene ne nkasa pempenimfo be kaknase ne ene ne nkasa na onya ya sombo. So what you say o se adwaman kuto me no aduane ma me no to wa woni o me se pempenimfo ne ene ntenase no wonka me kunu de nanse ko woni me na me se ye ho aduma enya ya ware. So what you say me sro me kunu nanse wo mama konhoma o ma me sika ntaduane ni enya ya ware me kunu wo hye me so mame no to wo de woni mintia me kunu hye wo hye me so ofia mame no to me se wo ofia no maka wo besu ama me a wo si wonum na wo de wo kasa kasa no de me kunu de ye me ofia me se wo mame mfa na fofo o ma mfa na fo wo kunu ye wadanfo se wo kunu so wo ma mfa dan fo waboa o ma mfa dan fo waboa wo kire se na fofo ni bebre e chi nipa de wo mko sayim wo kunu ye wadanfo wo ne na be ye ho namba ko
Adam ni if edin tru mo no mo ya damfo no mo ye close friends eni nti me sro me pa cho hye na wareja ye free aso Kristo ni anyesa esunsun sanso no eye bebre esai ye ma no ko ahohiahim wo ko atetim especially edu wo ma ware ye time ebinum de wo ti pempem enya sam ketwa so what you say me sro ene bia wo wiase ene ye jawa ware ene satam ka wonim Yesu ena wo de ye jawa ware ne ye ko na bia me ka se be ma ne wawo ene wo jawo bi kro wa hwe nkola no edu ubana ware so a don't neglect him, go find him ko hwehwe ukura wo no jawo me ne nyaka so ne jawo wo ne nyaka for the sake of your children ene ne nyaka so what you say ne manu no mani no chono ne manu no wan hwe wo mo no eno de oyo no unyame asem unyame na de sa so twen ne be kɔ no so nyawo enyawo kura me nkokum manyame no nka so oni ahode ode kontokwa misro so no party me de baba wiase no so won hwe no enyawo case eyo unyame ene ne be di sa asem nyawo a ye wa famu de wo betumi eduru sa hwehwe papa no yemfa ni di kyira brantie no nko papa no munko hwehwe obi kreti mi papa no se ye ni baby oti o em se o ko Libya kra wa ko papa ndi se na busuafo no kra se mi ni baby o mo papa no na se mi ti em se wo wu kra o try the best se di be ya don't do that I was say ja edin na koma eta ne ba na chi no matter what anye sa enye yi ye nye ho ade ma oba nye oba na wo ye bema eninti misro me pa ocho edu ho a no matter what happen aso Kristo ni no jai manenka so ya lagia kokko hwehwe anye sa kire na kire kwan na bema na obe ware oba no onko hwehwe papa no kire na kire kwan memfa ne nsie onsu deserve so obambi okono mkoka no wopam wo ma ndi ono anasema it's not your fault kire kwan no monko na de aka no onyamenye ena kasa kire wo ma no so se akosi akua unim situation wo wo papa na so mbi se mu no wo aso Kristo ni no se unim na akofo oba ana ba ma na ne ko buru nwaman ewie eba se wo betutu aboa ho atwitwa ne ti dia be kire wo hene a wo yesakra wo mu nyame bu ofu kura already. So what you say? Make sure say hoso ye clean. Okay? Be ma no unhu ne ho. Ye nye wiasefo nya be yesa kan ansa. O Kristo ni bi obeka so ko ware wo ba. O so kan ansa onye Kristo ni oye Sunday church goer. Oye kosia man kwa Kristo so. E Kristo fo ye nyesa. Enu bebre na nkofo ye nsunsanso bebre abetoto ya wade mu no. Ye se ye de tenyame. Eya ne so de ko altar so ye koye wedding so na be ma ne nada eyi egu be 3 times no ye nyesa eni nti won kasa o hwe wo sa na ko hwe awari ni se fu afi atete ye ko himba nyina so twen no so what you say sa wo so ko na sa so twen na amade na wo kra wo nya awrade dia yes na wo nya awrade dia because wo nyankopon ne ba bi odo no wo hwe wo ya asode wo hwe nti so wa hwe no kire sa wo nya awrade dia. So what you say? An intimacy, the pouch show. A beard there, what boaji pusu kujawari. When your missing man can't show say, Uchawari jay, the wakambumu, ubini who consorted into the pouch show. Bonibe na ukuni diayo. Bonibe and Obana diayo. One option was say a Jamain kuto. And no kwao. Now between the jawari. That's it. Apart from Sadiano, you don't have a choice. You need choice to be a beam. Maybe you want me to busa. Maniano to another. Or bombing them in who pie and then the wawa summer. Or born natures and no sense in the problem. Eh, yaba home. Penco 4 near 1 and yen and casa. So what you say? Because we'll be all done here and one tenant and now don't on tenant sour so. Maniano to one mama con money or so more con or more than needing a wedding. Na odrum pamo a wotumi aperform so mo aduane nia ene de ono na semet se de wo ye wo dwan na ma na aduane nie onye from so what you say
And nti yenye careful e was that area. I don't know why I'm speaking about this today. If you are watching so kujawari, please don't do it. So we Christonia, don't go there. Our jaye ni ho me Christopher. Anya sa na kukujaya ka hu se wo aware wo nware bibiem. You're done. And na wa nware bibiem so na hu oba na wo kondo no a wa bo adwaman, you have case. Na che se adwamamo no wo so wa bebobi. Oti ase and need to be careful. Yenye very protective. Ewo ya ware ho. Wo yire an wanya no krokro no nene nten. Ukuna na wanya no krokro no nene nten. Sa wo pe heaven akwa. Na yentumi combine family no together. Na dache ye mane kwa wade a oman kobre. E na se bem bi sisiu, ne ka se wasisiu. Ai! Wasisiu oti asaso no de obe twam. Wono de di twam. Eno de ye frɛ no pantoma. Enya asem ketwa wo ye Kristo ni manwene bone ntia no mesro ma wonyame nye n'adwuma onyankopon ne nyina ye bone atia no ma wonyame nye n'adwuma me nka se yi stroke chi papa ya se stroke pa etumi chi papa ya manada demo a kebe ye mi do yi se papa ko ko ti esi ni gonorrhea yi kebe ye mi do onyame se vengeance is mine wono na reto e wono enya wo anything was so tira warija you know yenwene papa ma half side no ekoba se obi epene yonko danfo sa no to amete wono so obi ejan me a woto wonyina ka no na no to asopa sa me so no meja obi a e ka me nko na nipa no wasopa yenwene papa ma ye ho anything wo gensi awarija ye no anything be careful di omode ayi nyina yenya ma ne ntwam judge panino encha wobeba obedi ye no wo ntamasem ye ni ahode ye de be ko santo kwa no ye master Jesus ena wo so ko santo kwa no no kra no waye alert waye din a wote ochire ehwe se nipa da sani be sesa sanso wo so mpa odiboyefo ni wo enti ye nye careful enti mesro me pa cho like I said our sem emunsem no obo honum kra obeba betena wani masu Ude unyimbo wa bubi mpo. Nise nwade. So unim na ukoko kambi tia other side na. Obesa fa omena sepo. Awarefo omo ye konkonsa fo. Ye nyire jina wo ntamo. Mesim pano so no mbekwa kudi watem. And it is obi ba osuma moja bakra. Don't entertain it. Men kan chance unko jai. Don't do it. Wobeba be su e di brother na stama chro. Womodam paso no mo do ne da ho omudi watem efi okro be hwe yi ehun so wo nya ni papa odi agba ba na ko ja na wade nti me sro me pa cho obi be gina obi su e na mi kura de odi ye me yira don't play jokes nyansa kakra wo nya me dia ma no yi to of amom me nko entertain eni ja no me na me plan dia ka me ja yo me how to pass a day with from teaching me so ubekom no ye brun ubekom no di ye chibetia dai ye dia no hook na brun so bekwa be catch us say usura wari dai ye kra wunya wari pa eye wiasefo ne kasasa e Christopher ye nkasasa ntu kasasa from now stop talking like that you are Christian we don't talk like that obi di na wari ye semba ka kire no say awari and sister di obi ate hunyo nti wu be so maso mu ne fatna wa obejira no be kan brother ka kire no se ke awari no di obi ate hunyo tu be so ma wo be kwakwo go yira ko kisi na ko ne fie honyo ne ja se obi tumi jani yira na waba no ma ne dan adem oba ufi o se woni ne yira ko nti chale ma mba bi na wo watuma bi wo puna ma ne dan adem so won koso ne yira ntwema so sakene no mfiri fie onko ne yire nkotena nkodi wo masem memma ne baabi na ma ho nye ne de obi tumi ma obi baabi da etimi sa ko fam pena e be hye dem ho sane ne da due wo a wote san due pa obi kom so no e Kristo ene se de gane de ye ne nanye sha ma me no to wo de wo ni mo ho de gane de ye bra ne ye se ye he oba mi a me kokko fa oba de na ma no wo fa ho mai what is your problem? We are supposed to say, "You omu wari na
so mo be especially abrochire mo yesa okay wo fie ya me bo ya me wo fie anande ana esi aka no biom ne se wa wonim esi waka no biom chale wo ayi ni bi wo hon mana meto bia bo me ba meto henisi ni bia ba ya ni etwitwa obekọ no omoto no mu twitwa wo buru sa no ayesram obo nsafo nkọ abafi wo ho na ni sage no so ne ho ayefe this time obeba ha na achale wo pese me ba me madam fo no me ka so omra sisi obeba na what you man kwan o man nsan no first one okay second one what you entertain you obama na bafio asa be na da wa bra wonim se woni ne yiri problem wo me uya damfo na obayi me kunu sa me no ye ba twi o me no betena do adiam de be ba be yo me wi so me no nyaka adiam de be ba be yo wan hwe wuti me fia me kapon abo woni yes because who entertain me kunu aguma wade ama me my life abaye basa menchima da because wo se wo mo ba nu be ye ho number ko nti me no ye one wo say amasay okay nti me u dia grow ma wadiem me kunu ye wadanfo now be entertaining me kunu so won ko boy dwama ye se de oto bobo kotre ne hu na hi me wo se oba wonim se bia na abeju kunu kwa enu nti na me be gina wonom na bra ya me no me nsam ye nsape na me be ka kire me ka kire so se fi ne kunu me fi o me nsi wo biem me nsi wo. Don't come to my house. Me feel me si wo. Unim so na me kunu be fio. Na man baby da so me sanu wo case. Don't do it. Miss Rem. Don't do this. And no be koka. Oh oba na ni edin. Some me twi me kunu free dem. Ay, no oba na da ho no na fofi anto ata na tim. No wo fi ho a. Wo case wo betumi adi. Na wo sa oba na kra me boa. Me protect me kunu just to help you because me sa onyame no wo bika me protect me yire e mani bi so na fofo nye opese na wade egu oya no afre no ekua wo fi ame wa hare ja waka no hu biem wo kunu so de asem ben ewiase ye nyina yakwa wade boni na emu de wa wade boni de sese wa sese bra me wo fofo me nka bi ma wa na ye de wie nkwan wo ho de wo de kan bi ma me ba omo kotena sia na chokrodo anado one no mo nai eno na nyame anye wadoma odi beba ho so no mo ye lesbian maka me yi to sasa woni beba ho so no mo ye lesbian and need to be careful ukunu ye wadamfo any third person bi obeba mu a on for peace na eba no ye encounter no asadamfo. Okay? And I won't say what damn for saying what tea check it. Quite of us, Cassa Uknu. Uknu in so dear. When your papa, I am a tickle. As I know more dinner people so too. No, yeah, some pa. I am a child, I know your man, I asked them to make. I asked them to make candles. I asked them to make candles, don't worry. No, you didn't them. Unim now go to Ukuna, ye bayano, because they over Mira from Aveno, Babeziano or Yano, Ayo Yasuti. Ayo Yasuti, and it's in one here will be doing that. Why you will be my bisu? I've of course, Nagay or Candy, was it? Was it me right day? I wanted to me right day. No, didn't. Who done here or no do here at them? Okay, so keep your mouth shut. Whatever is going on in the house is your wife. Deal with it. Only him can solve the problem. The rest is nothing. Nothing out there. Makuma this time, the rest, they don't do you good. And intimate slow, me poucho. Obi cry warrior ne kosusa no cry ne bufu anything. So what you say? Obu okra wadam fu pan so wadam fu na yera ope. Yes. Obe try am moja warrior.
wo bi a ye ja na ma na damfo pa ko ware oba no hu bi da nti na me say be careful money na be vigilant, be wise. Be wise. And yes sir, ye the Sunday better than Monday. Nyam ko aware eware na enye nipa nkasa bebre. So obi ase wo ba abontia beka eniema ekọ ese ne ketrema kro mko. Etu bia wo ketrema wo se etimi ka wo ketrema na eya wo ya nso wontu ketrema ne mfiri adade boa. We fight. Ya be nipa ide we will fight. We will disagree on a lot of things. Okay? But I know say I was see jai. And then tin was say asembienti obi asembienti obi tumi jai na yiri ana. Don't do that. Asembienti obi tumi jai ni kun. Yes say entwim ye nunya ntokwa wokwa yase a ensensan ye wo no. Omo ne bre. Nkola no mu wo mu no, omo ne bre. Eni nti mesro. Ye mu bebre ya no nti ya wade agu. Yakosi ye fisema hata abonten. Ama di obi no te ho no nye no be mo obu okasuja fo ne ma na futu osuja ni no otro de ye so what yase yese kwatre kwa so obe ma ntoma tie ni din kwatre kwa oso obe ma ntoma tie ni din ye Christopher ye ni wiasefo nwenwene ya wade ho okay nti yenye careful brother na namfo na oye kohwini no da ko ya frɛ no ka mi nchen no Brian, I love you. Me pe wasem. By word na would me kun. Me pe so jai. And yes, I won't me. I love my husband. Me ni me ni na na ye kon ye transit. Me pe so be ba fi o na be man baby at. Hey, Christo ni na okasa no, me kan no kure na achero. Me sro pa. Me pe wasem. Me ni me kunya ntoko na wontumi nka bibi papa nkyera no me defia. Me man na dan wo. Unye hotel. Onko da hotel anye sa na maso wete se wa ma mi kun dan adam e wo fie ho a uni me no ye ni ye me srawa me pa cho okay oi Kristo ni Yesu Kristo obonsam tete na no o ka say depart o ka chen se free so ko. Sometimes you have to yell at them so they can stay away. And don't trust when you're home and support. Unya yes, I we are no way. Uni ni asem na ukukoda ubompa ya no bobia no bia no so problem. But that doesn't mean something can credential. I will tell you. Missional road na de mi kunam so na nya. Me ba fi. Me no be ba be meeting. Missional road na wo de me yire enam so no na u be koso awari jaya ma me nkwaje abom ya me no be nya meeting. Yes. Sister Kuya, we will go have coffee. Me no be to say there abrofo ne ye no. Do you have time today? I want to go have coffee with you. Me no bako kotena se anam coffee. You could komo face to face. Gani. Don't play jokes with my marriage. Stay away from that area. Yes, I mean tiase. Me pa cho. Ye ko ware na nyina ho. Ni srawa. Uni masam papa bi kan oba ka papa kyerem. Emesusu jangum. Mumu bebre mususu jagu nkofo awadim. What is sa ajai? What is that? Stop it. I quite remember. My sister. Oneni kunu. Ana jube 12. Waba. Efie. Obeka tell me papa. Say ni kuna bono. Which is ne bin see da. Me hu ne sada. Satan so tukra na mi shakakra. Nti hu na me papa bi epro. Bang. Me papa bi epro na papa. Papa. No say ade. Bra. And what papa many so said was in fact back who bomb me to them. And when I'm papa to me member, because I'm a tabby. None of papa no VWB. Your church AS Yamiche. Or shall I say no baba to never. No, I am not packing among us. Until or yeah, no say, also why are they? Or so a bobbing or some bessin. Me do okun we on seal. E ho na me papa sade ni nu no omo tetafo na wa wo de tafo traffic ni omo kwatiri na ye because na maju be dum you know me papa man kwan man na fie ho o sa drive no and ni go back omo du yo bo pun na be man bi no se kun yire uwi akoko sie no okay e firi ho one try bi mu da
de kunwire uwi akoko sie no me de na baku no uwi akoko sie no o de ne baaye no brother nan try bi mu da up to now omo da so te. So what you say nti niema bi ho no ma we just don't entertain, especially our force so ye did adima we bi ho ntintimai pa ai ni kunu kwati mi ne transe ku ya manenko me ma wo me ba na ba ma obuma me na me ma ba ma obuma anti edru sa ye nchire ne ntenase asundwe mu a ye nkogu aware ba ma adentina oyire de bia ya na won sapo nsa wanhwe ya dako wo no won sori wan sori so aban won fa ho ncho eni nti bi sro se de niema tie bia entro nsa wo yire so enye ni die oba die na wo ya wukunu tinetine ne nsa wo so ebi so ono so na no te se nkate bo okay otimi kasa sa wo se tu na wo hu die onye wo te sa jai kasa boko e mabato ojiga owo ho ojiga e kan sa akom. So what you say? Be careful. And I will be my son of Bruba. Na me who dear how. Na me who baby out tonight. I don't care, said Zongo not tonight. Me Zongo for no come more year. Okay? Me nim baby, we are soldier free. We a soldier, will be a soldier champ. What did you make him? We hear it anyway, enya casacasa, yently and sa. Was some me no one by your number. Pade I don't know to on sat bon. Why are you doing that? What to sa enye ni bie no enye nyansa me ka me kire wo. What to sa jai, don't do it. Yentli and some more dear your dog. Enye enkoye. Ye de anu we ene kasa. Kasa na kora now you have to choose the worst. I was so we careful. Worst I will choose. So what you say? And yes, we only me nakasi meku. Ha! Obi to meet you bet, none the matter. Unza wo kira wo man, omu be nyina koboro wo mo yere no. Ebedu ono abo akokora, na process account. Utimi kura mie wa no no waka cha wo ban so wonyan. Enkoye. Eni nti mesre abusuafo. Siesie ye Christopher dia. Onyankopon asem se, ochiri awaregyaye. Enne akwa ne wura kasa je. Ine de mo maka so. Me kan bibi na ankoya fache no ate enye na we enyem na mkan yo me se ebinum omutimi didi yekunu mat ebinum because who say who should be cause ope ukunu di na tem dada eti wonya who say who su anu ahya ase obi du ukunu tem ma we be ho so what ase enkoyi sa na mema ni bisusu who say ekeka sa o twa wa ma otwitwa bi wo wi a wo du ira tem ma chero eye say enkoyi ti misre ye jai san niema we nyina asundwe bebe fio ama bibia aye kama akwa na owura nkasa me da munyina mame mo onyum na re video be kan asamo Christopher izo makase yo di etikokra nyehwe abusiafo me da munyina ye ho aduro so ye ho aduro so ate ase ya nyiri ye ho a ebre na se die esiko no eniema be fa yase ena se me ka bibia me sro me meye se ukuko ka onyame asem ye nkrante ni fanu etwa bonku